Ngiyabingelela ngoMangothobane ISANGOMAsomoya ezinye isiphula amathambo mphathwe khubalo isandla sensimbi isigqoko sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda delikatshela abathakathi uMangothobane lo khulumayo ISANGOMAsomoya ezinye isiphula amathambo mphathwe khubalo isandla sensimbi isigqoko sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda nanti ibhodlela engikhuluma ngalo leli bhodlela leli ibhodlela isikhafulo lesi ngizochaza nje lesi sibambelelo leli security nalwa security leli bhodlela lokuvusa imizwa umuntu ozwana naye noma mawufuna ukuthi ukumbamba usebenzisa lona leli bhodlela kahle kahle ibhodlela lokuthi umuntu wakho mathola ukuthi akasakunakile ekamerweni thethenga leli bhodlela chube ezandleni mawumthinta kunento ezokwenzeka kuye. Namhlanje ngizothanda ukuthi ngikhulume ngento ebucayi abantu abangayinakile. Ngizoqala ngichaze lesilwane. Masikhuluma ngesilwane sikhuluma ngento ekuthathwa amafutha kaxamu wathathwa imithi ethize yavuswa lento yasithunyelwa kuwe wabiza igama lakho kuwe mayisivukile. Masikhuluma khona isilwane khona isipoki makuthiwa unesilwane ilokhu okwenziwe ngamafutha kaxamu wabiza igama lakho kwagqitshwa kwenziwani lokho kubizwa ngesilwane. Masikhuluma ngesipoki kuthiwa umbathiswe isipoki lo muntu uhambile ethuneni angalazi wafike walivusa ngemithi waselitshela ukuthi alize kuwe lizochitha into zakho. Yilezo zinto-ke kukhulunywa ngazo ukuthi izona izinto ey'bambe abantu abaningi abamnyama abangakunakile lokho ukuthi into zabo njengoba zingahambi kahle kusho ukuthi ilesilwane sifike sichithe zonke into zakho. Lento-ke mayishadiswe nawe ilala nawe. Uma uyindoda kiwe ethuneni lomuntu wesifazane. Uma uyindoda uvuselwa isilwane sesifazane. Lento-ke ithi mayisifikile kuwe ifikile empilweni yakho. Mese ingasavumi ukuthi uthole omunye umuntu othandana naye. Yikho abanye thola ukuthi balwa njalo othandweni. Yilento le. Uzothola ukuthi uphuphulele nentombazane yilento le. Ngelinye ilanga ngizoke ngichaze phakathi kwezibulo nesilwane ngoba kukhona lokho kuyimvelo vele okufanele ukuthi uphuphulele nomuntu ukuze kukhombise ukuthi usase umuntu uyaphila. Ngelilanga ngizoke ngichaze lokho phakathi kwezibulo nesilwane uthi ubona ngani uthi njengoba ngiphuphe ngilele nomuntu isilwane leso. Bekuyilokho engifuna ukuchaza namhlanje ukuthi abantu fanele besukume lokho isilwane nesipoki uqale usilahle before uzogeza qala. Lento-ke mayisifikile empilweni yakho lento ihambisana nento okubizwa ukuthi isichitho ngoba lento ichitha yonke into uthi uyayenza emsebenzini uzoyithola wena uxabana nabantu kanti isona uthi uyaphahla emsamo usithwe isona idlozi alisondele entweni engcolile uzonetha uthi umbathiswe lento idlozi liqhele kuwena ubone izinhlahla zakho ingasahambi njengasekuqaleni ubone nemali isifinqana ngoba lento itsheliwe ukuthi lento ayizothatha umcebo kuwena izochitha yonke into ezokujabulisa yabo. Manje lento into esukayo into elashwayo akusinto ekhishwa ngosuku olulodwa ngoba lento uyahamba uyilahle uthi mawuqeda ukuyilahla uhambe uyogeza mawuqeda ukuhlambulula mase unikezwe imithi ngoba lento isingenile isinesikhathi ihleli kuwena egazini igcina isijwayele igazi lakho. Manje yikho uthola ukuthi mase unikezwa nemithi yokugquma neyokuphalaza. Kokunye kuyenzeka ukuthi
lesilwane noma lesipoki sigqitshwe kini, awungizwali, kuyenzeka ukuthi lento yenziwe igqitshwe kini mesibizwa amagama nonke. Uhambe wena uye enyangeni ifike ikulahlele, ithi mayikulahlela ikunikeze imithi, ithi mayikunikeza imithi igezi kwenze yonke into, uthi uyabuyela kini uyisebenzise le mithi mawuqeda mase iphinde yabuya lento, ngoba into esuke igqitshiwe kini, into esuke ibe imenyeziwe kini. Lalela-ke makunjalo ikhona indlela yokwenziwa. Wena ungathi njengoba uye enyangeni yathi kulahlela isilwane umese uthi wena isilwane silahlekile, mhlambe kube u-14 days singekho, lento ingasayenzi yaphinde yabuya. Kuyacaca ukuthi yinto ekhona kini, nanokuthi abanye bayayifaka embhedeni. Uthi wena unomngani, uthi wena unomuntu, uphume ekamerweni lakho mese edabula umbhede kancane mese yawufaka esiqamelweni sakho mese yasidabula mese yayifaka lento. Uhambe uyoyilahla, uthi mose uyilahlile ubuye futhi uzoyithatha la endlini. Yabo. Uyilahle lapha, uthi uyayilahla lapha ihlale leso sikhashana iphinde ibuyele lapho ekwathiwa ayihlale khona, iphinde ibuyele kuwena. Yikho ngisho ukuthi into ebalulekile ukuthi uthole umuntu ozoyilahla kahle, uthole umuntu ozokulapha kahle, uthole umuntu ozokuhlolela kahle ukuthi ahlahle iphi lento. Ethi umuntu uma esekuhlolela sona lesilwane akuhlolele asibone ukuthi lesilwane nasi sisendaweni ethize kanje kanje kanje, akunikeze imithi. Mawukuthi yena sisekhaya ucele akunikeze intelezi, ufike uchele ekhaya. Ikhona intelezi eqhumisa amabhodlela, ikhona intelezi othi uma uyichelile ekhaya kuphume wonke ungcola. Ikhona intelezi ochela endlini yakho ngayo ukuthi lento iphume ihambe, ngoba noma kuthiwa ilibhodlela mawuchelile liyahamba lelibhodlela liphume liye ngaphandle. Uyakutshela ukuthi chela insuku engakhe mase usebenzisa le mithi. Mase uyisebenzisile le mithi, emva kwalokho usuyisebenzisile le mithi, noma isengabuya angeke isabuya kuwe, izobuya ithola ukuthi hhayi akuyena lo muntu engithunywe kuye mase iyahamba. Yabo, ngoba wena imithi egazini lakho usugqumile wafaka imithi estrong. Yabo, kuba njalo. Okunye kubalekile emakhaya noma endlini ohlala kuyo ube nento, intelezi okorobha ngayo noma intelezi ochela ngayo ekhaya, ngoba lokho kuxosha imoya emibi, kuxosha izilwane zona lezi engikhuluma ngazo. Abanye thola ukuthi umuntu umsamo wami awulungi, kanti kunebhodlela eligqitshiwe, kanti kunesilwane esibekiwe emsamo ukuthi sivimbe idlozi. Mese kuthiwa niphehlelwa amanzi amnyama, uhamba ulanda inyanga uzilandela into engekho, kanti ngabe uthola intelezi wachela yaphuma lento yahamba. Ikhona intelezi emixwa noduka nezwe, uthi mawuchela ngayo once lesilwane sathelwa ile ntelezi sivele siduke nezwe, singaphinde sibone lapho ekhaya. Sengisho ukuthi intelezi lezo eyikhona, intelezi lezo esizenzayo. Yabo, kuhle ukubuza inyanga ukuthi lokhu ungangenzelani. Yabo, ungafuni ama-surprise enyangeni azokunikeza istress. Bekuyilokho uMangothobane lo, isangoma esibhulonyeza ezinye esibhula ngamathambo, umphathi wekhubalo, usandla sensimbi. Okunye okusalayo ngicela ukuthi ngisikhulume ngakho ukuthi kukhona abantu uthola ukuthi umuntu ufanele athwase, mafanele athwase abazali bakhe abavumi, noma esethwasile wathwasa omunye waqeda mase kumele esebenze ethi uyasebenza ebe nokuphazamiseka. Yabo, lezo izinto efanele sikhulume ngazo ukuthi singenza kanjani. Khona abantu abathwasile njengamanje, khona abantu into zabo ezimiswe ukuthi ekhaya kubo lento abayithathi serious, noma angeke ukuthi wena angibekise ngami
nansi ingane yami thothi mina ngizona isangoma thothi angithwasanga ngenza isibonelo. Ingane yami mase ithiwa ingenwe ngenza isibonelo kuthiwa ingenwe ubaba noma ingenwe umama. Uma kuthiwa ingenwe ubaba noma ingenwe umama isiyasebenza. Mina ngumzali wayo. Mina leyo ngane kufanele nginike indawo yayo. Nami nginike indawo yayo njengobaba. Mina ngingathathi advantage yokuthi ngithi wena ngoba uyingane ithunyiwa ngithi njengoba ithunyiwe yikho izinto zakwaShembe thola ukuthi abantu bayayithanda izinto zakwaShembe ihlelekile ngoba ithi inkosi iphethe ilindwe iphathe mase iyahamba emhlabeni mase iyaphatha ngoba kufuneka ukuthi iphazamiseke yabo ngoba kahle kahle usathana uhlala kuwo wonke umuntu ophilayo emhlabeni yabo akekho umuntu ongathi njoba mina ngimdala mina ngimdala ngizale ingane mase ngithi usathana ngeke ahlale kimi njengoba wengane uthi ngicindezele ingane yami izona zonke izinto ekufanele sikhulume ngazo lezo abantu bazazi abantu bazilungise umuntu azi ukuthi yabona manje seqale ini ubusathane manje seqale ini yabo lokho ukuthi thola ukuthi athi umuntu enganeni yakhe hayi mina ngisoze wena mina akekho umzali ongazonda ingane yakhe kodwa ukhona usathane ongahlala kumzali ehlalela ukuthi acindezele ingane ukuthi lengane ingaphumeleli yabo uzothola ukuthi ingane iyasonta mayisonto ingane mhlambe inesiphiwo esithize noma soba ukufundisa usathane uyakwazi ukuhlala kumzali ukuthi ngibekisa ngami engahlala kimi ukuthi ngicindezele lengane ukuze ingabi lento ngoba kukhona abantu abazophila ngayo yabo sengisho khona ukuthi ezinye izinto fanele sizikhulume siyeke ukubuka izinto kungathi asizazi kungathi azenzeke emhlabeni esiphila kuwo into kumele siyikhulume mase siba nesixazululo mase siyayilungisa Mangothobane isangoma esibhula ngonyezi nezibhula ngamathambo umphathi wekhubalo usandla sensimbi sikwebe sontambehle sebongisa amadoda ngiyacela ukuthi abazali noma yimuphi umzali ozolalela le video noma yimuphi umzali ngicela ukuthi ahloniphe isiphiwo sezingane zakhe ngoba lezo ngane zakhe zithunywa abazali bakhe yabo yilokho engiqonda ukuthi kucacisa ukuthi ngiyacela lokho noma ubani noma kuphi makufanele ithwasa ingane dedela ingane yothwasa ngoba wena mawungafuni kusho ukuthi wena umhloniphi umzali wakho kusho ukuthi nawe mawungasekho fanele singakuhloniphi mayithi ingane ngivuke nomkhulu ekanje uthi hayi loyo hayi angingene noma ngivuke nogogo kanje yikho ngithi hlonipha isiphiwo sethongo ukuthi hlezi kuphi ithongo noma ngathola ukuthi wena ukholiwe izulu loqala olingenayo ngelethonga ngeke uzundlule uye kule nkolo oyikholwayo wena ukuthi hayi mina bengikholwa kuphi ngizoya khona cha uqala la emathongweni amathongo mayengavuma ukuthi undlule ungakholwa uzube bomvu liphathe iBhayibheli azabe u10 wena uma ungahloniphanga ithongo lakho ngeke uzundlulele phambili akekho uNkulunkulu oyoya kuyena ungandlulanga uquliswa amacala akini yilokho engiqonda ukungidlulisa yilokho engiqonda baningi abantu abakhalayo umkhulu mina akufanele ngilokhu izinto zami ayihlangani lento ngiyayazi ngikhule nayo ubani akafuni sengisho ukuthi ongafuni othi yena hayi mina ngeke kwenzeke lokho kuwami umuzi sengowakhe manje akuseyona abadala abakhetha umuntu lo muntu kusho ukuthi uyikhethe yena ukuthi akawuthwasa ungayikhetha kanjani ukuthi uyothwasa ngoba phela ukhethwe yibo labantu laba uthi wena umuzi wabo la yabo sengisho ukuthi yena into kumele sikhulume ngazo izinto ezinjalo bakwethu sakhaneni ngokweqiniso sazi nathi sikhule sinolwazi ukuthi izinto mazenzeka einganeni esizalayo kwenziwa njani yabo ngoba omunye usuke engazi ngempela sengisho ukuthi mina noma ungakholwa uphatha iBhayibheli ngaku10 okusalayo izulu lokuqala olingenayo
izulu eliqala wena olingenayo ngeledlozi, ngelabantu bakini, ngelamathonga, uquliswe amacala amakhona into e-wrong wayenza before undlulele ezulwini leli uthi wena ngelikaNkulunkulu. uNkulunkulu ukhona angiphiki, sengisho ukuthi kodwa uzufike kuNkulunkulu uqala uquliswe kuqala wena uthi wena wenza nje kulezulu lomndeni wakho wesibongo sakho. Yabo, sengisho ukuthi ena asingayivaleli ubona abantu bethwasa kangaka, abantu bethwasa kangaka, athola ukuthi omunye wayengahloniphi idlozi, angena umuntu manje athi ucela ukuthi amshwelezele ukuthi lokhu wayengakuhloniphi, lokhu wayengakuhloniphi. Leyo nto i-wrong. Asingahambi ey'nyathelweni zokhokho bethu. Thina asifundeni ngamaphutha kuhle ukufunda ngephutha lomunye umuntu, ukuthi ethi umuntu mina ngagileka, nawe yazi ukuthi uma wenza njalo uzogileka. Sengisho ukuthi ena izinto ekufanele ukuthi sizenze, kufanele engathi umzali wakho ehambile wangena esikhinsini esithize, nawe uma usufanele ukuthi